sonkondlo wena wesona nimlinzele ngiyathi uthi bese ngithembisa manje ukuthi mina nginawutana amaline bo 3 stanzas 4 stanzas nginemlingo lengitanawo kepha ke angedi nawo namhlanje ndaze ngimoshe isikhathi ngubikele ngiphenze ngomukele mbukele ihlelo lakho lentsandzako nalihamba embili eSwatini TV Tandla nenkondlo bito lami ngingifortunate ngwakamabuza la ekhaya kaTandla nenkondlo thina senesiqiniseko ukuthi siyakuvetela manje bosonkondlo labathi akubhaca laba la ekhaya eSwatini labangafuni kwatela abanye bathi bona hayi mina nje ngifuna ukuthi ngibhale ngingadiwa hayi bo lena nobhale bese awusatiwa sidakuvetela lethini labo bosonkondlo laba kanjalo phinze sikuvetela nalabo labenda yona imisebenzi yeTandla namhlanje mbukeli la ehlelweni sidakuvetela bosonkondlo nalabo labenda yona imisebenzi yeTandla sidakucala ngayo sibheke okuhle walapha enhlangano infombi ke yalapha enhlangano ithona ke yona imicwange woman empowerment man ithi mina ngiyafuna ukufundisa abanye bosonkondlo but ngabe seseniyamshayela ngiyabona musi bobhuti bethu uthi ke sibheke ke yena umcwange ama ladies kwakhe nje ukuthi a empowerishe ama ladies akhona ukuthi abe ngilama poets lafise ukuthi abe ngiwo mama no baba senilele njalo nangikhumbula lelalanga kuyavuka kuvuka emanceba ayitolo nakuthanda emehlo amagcwele etinyembete elisizi kuphinda phindana lela film leladlala ngalelalanga kufa ngiyakwesaba ukhethi nekhethi ufikela wonke muvu nalopho ngakubitanga lombala sekude lokhalela lomunye kungcwatshwe ekhaya kungcwatshwe kamakhelwane kufa ngiyakwesaba ngiphinde ngakusola kufa ngisola nangilo wakudala wakulethe emhlabeni waphikisana nemagama akhe usithandza kanjani esibona sikhala mangakhe emakhala agcwethe inthandzane langaphandle likati lilala etiko kufa ngiyakwesaba usenayina nembezi njalo nangikhumbula lelalanga kuyavuka kuvuka emanceba ayitolo nakuthanda emehlo amagcwele etinyembeti telusisi nangibuka lesakhiwo nalamatshe ngiyalila likusasa lami lalahleka ngalelalanga impilo yami yashintsha kulelalanga kwakungilesihlanu ngensimbi yesihlanu babekwa endlini yabo yekugcina ngensimbi yesihlanu ngiyakuthanda yazi kuba ikhona indlela noma ligama lengakuvezela ngayo ukuthi ngiyakuthanda bengizokutshela lona mhlambe boto ngiva kangcono ngoba leli lithi ngiyakuthanda sebacwani kanekelwane ngani ngiyakuthanda senhluleka nokulingisa yami ingcondo ayihlulisa uthando liyashisa ungakulinga ungishiya ngoba ekhanda dingangishiya embeleni ngasangana ngoba ngawu ngisangene ngiyakuthanda wena uthanda mina ngithanda wena shotho loluthando siyathandana buka bezidlela umona phela uthando lwethu liyafana nomdlalo kumabona kude sihlezi nehlwele abanye balinde ukuthi sihlukana abanye bathi sohlukana sithanda sami ngabalaleli uma bethi nginamanga uma ngithi ngikuthanda kwendlula imali ingingabazi ukuthi ngikuthanda kangakanani ngiyakuthanda eyami inhliziyo bengizoyikhipha ngikunikeze yona ingingasafuna ukuphila ngikukhombise ukuthi uthando lusaphila mina nawe satotkhiphe phaketheni satokhipha ekhaya ngifuna ungikhiphe sihlale nawe sobabili roomini nawe uyathi bese tiyakhipha ngiyakuthanda bathi kulolu thando siyathandana ngabe seseniyangijaja kasho mina kushito sibheke kuhle the poetess infombi yalapha enhlangano sachubana naluhlelo kembukeli kunomsamaria the poet naye wakhona enhlangano umsamaria uthi yena ngethi inkondlo takhe imfondlela indawo ukuthi ashumayeli uthi ke angishumayeli mina la enhlangano kuphela ngiphinze ngiye kubombabane kubosipiki kuphi na kuphi lapho angakhona kufika khona umsamaria yabona waze wangaphendvuka kunathi inkondlo tamsamaria hayi shem ngikucala ngikujaje ngisho ukuthi hayi nento off ngawe kepha ke mina ngaze ngikhulume kakhulu ngaze bese sengiyacanga kujaja ukuthi ngeke uzuphendvuka leti inkondlo tamsamaria divela ukuthi umsamaria the poet usiphathelene Vuswe live lakhe ebusuku ngilele lingimemeda lithi msamaria mfana wami ungesabi ngiyimnkulunkulu abokhokho umkhulu bakho uNkulunkulu ebekakhona emandulo nalokhona namhla nalo setoqhubeka futhi abe khona ungesabi ngingijehova lo nemusa ngingijehova lo nelithando ngingijehova lo nembatho ngingijehova wemimangaliso wena ungilokhethiwe ngilothanziwe wami vuka buya kimi ngikuthume ngiphume ngesempunze ngutsheni ngithi khanze sengisedolweni tigide emahashe esifubeni ngewami umlomo ngikhuluma lamagama ngathi inkosi emhlabeni wakho somandla ngicela kuphila insandvo yakho somandla ngathi ngitambile ngekwami ngwathi ngehluleka ngathi yebo ngiyavuma emaphutha ngeke ngawenda
ngaloko mvele ncanti hayi ukuthi ngiyaqhenya ngihleli phansi ngatibuta ngesiphetho sempilo yami ngihleli phansi ngatibuta ukuthi ngabe ngiyawuphethe laphi ngathi nami ngiyafisa makubitwe amagama labangcwele nami igama libitwe nelami igama libitwe nelami igama libitwe ngathi inkosi yemakhosi yesihlalweni sebukhosi ngifisa ukubona sedumisa ngilosi tithi uyingcwele bukufanele bukhosi sekuyinjabulo injabulo lengapheli ngathi mdali wami ngicela ushintshe ingqondo yami inhlitiyo yami ngifuna yikhonde ngeliqiniso ngathi impilo yami yonke bengenalo liqiniso bengingadi kuhlala komdala ukuthi kani kusibusiso kangaka wathi ungesabi wena ngilothanziwe ngilokhethiwe wami ngifuna ukukuthuma ngendlusela ngomlayeto kubantu bami ngathi awukodwa Nkosi leni mina nje nginemahloni ngithi ababukela ngibani labantu abangaka emehlweni futhi nje lamhla abantu abalivisisi iqiniso makho umuntu omncane ngangami labadzala ubeva bathi ukhule phambi kokuthi simbona ngasitshelani bonza ngabathi sikhule naye sihlala naye siyamata ngasitshelani bantu abanenzaba ukuthi uhlanyeleni ngekhathi kithi banekusibuka ngemehlo ngokwesithombe sibakhuma amagama ekusijaja sifakazelo salokho ukuthi namhlanje ungakhuma into nomqondo kanjani umncane utawubeva bathi ngumntwana lona mncane usangakawadi umhlaba Nkosi ngiyabacelela ngiyabathandazela bavule ingqondo ubaphe nemehla kamoya baqonze baqondisise ukuthi kuyenteka kube mncane ngokomnyaka kodwa ngekomqondo ube mzala futhi wona ungasawunisana nobe ngibani longanani ukuthi abe live lakho kubo lelingaletha lithemba lethe kuphila lethe injabulo yaphakade empilweni tabo kulo love emava phinze ento lokushongo lomthumile kuwe ngithe ngisakhuluma lamagama ngesakhe sandla wangibamba wangisukumise emahlombe wangithinza wangethembisa wathi ungesabi ngidawuba nawe wena ulive lami manje ngivumele ngikuthume ngathi kulungile babe ngidawuhamba ngigijima uthe mSamaria ngikhathatekile ngebantu bami bani bami sebakhohliwe ukuthi mina ngingibani ngakho ngithi hamba ubakhumbuze ubatshele ukuthi ngisenguye Jehova lolungile Jehova lonemusa Jehova lokukhanya Jehova lonelithando lelibantu lolijulile ngabo lathi made walibonakalisa ngekuthi anikele ngendvodza nakhe lokukuphela kwayo kuthi beyimvi yemhlatshelo tono tabo bese kuthi lo lovuma ngewakho umlomo makholo ngakhe inhlitiyo kuthi Jesu Kristu inkosi yami liyafa endzaweni yami yaphinze yavuka nalebuya komasiyana abe nekuphila kwaphakathi wathi usito ubatshele ukuthi lokuphila kwaphakathi lengikhuluma ngako akusiko lokwengeta kweminyaka empilweni tabo lokuphila kwaphakathi lengikhuluma ngako kuthi umuntu nemuntu akhethe Jesu ngokweqiniso empilweni yakhe kuse kuthi noma kufika lisuka kele khamba emhlabeni angaye kubhubheni kodwa aye kuphileni kwaphakathi ngoba umuntu lofangadani na Jesu uye kubhubheni kodwa lofatana na Jesu ekuphileni kwaphakathi ngathi kulungile wabe ngidawuhamba ngigijima wathi usito ubatshele mSamaria ukuthi angeliqiniso lengikhuluma ngalo akusile labasebenzisana nabo bodwa nabakhombisana kuthembana leliqiniso lengikhuluma ngalo ukuthi unasomkhethile Jesu bese uphila ngekuthi indlela takhe ngathi kulungile wabe ngidawuhamba ngigijima wathi usito ubatshele ukuthi angalendlela lengikhuluma ngayo akusile indlela labayisebenzisana abahamba ngetinyawo kodwa le ndlela lengikhuluma ngayo ukuthi nasomkhethile Jesu wahamba ngendlela takhe bese uphila ngekomavakhe ngoba lo Jesu lengikhuluma ngaye ukukhanya uyindlela uliqiniso mSamaria the preacher. Solo siqhubeke njalo mbukele netinkhondlo tethu siyalapheka siyacucuteleka nathi thina lesibe solo sisaba kubobo sonkondlo sesicalile mani siyaphuma lapha ekulusini lefule kwesaba sesiyacela siphuma ngephandle siba ngibo bosonkondlo kunango sinathi ke walapha esiphofaneni uthi inkosi nathi yathi thini mina ngiyathanda kudlala ngemagama imvolo ngendawo nje once ngaba ne-stress once ngaba nesidungu imvolo ngendawo nje ngithatha le-exercise lami nepheni ngicale ngidlale ngawo emagama angigcini ke ngidlala ngawo emagama ngiphinze ngibafundise nalabo labafisile kudati kabandi tona tinkondla tivele ke mbukeka ukuthi ngikasinathi uhaya kanjani phinze yinde nanotayifunza kuleti inkondlo takhe sengiyiso lesambulo lokwabhalwa ngaso emandulo encwadzini lengcwele sengiyiso lesambulo lokwabhalwa ngaso emandulo encwadzini lengcwele ngonile Nkosi phambi kwakho sengephule ngalokweqile emithetho yasemazulwini manje ngalila babesomandla ngalokweqile ngoba ngibona ngathi liyashona Nkosi ngibuthakathaka la ekuphileni ngiyasola sengiyahamba emhlabeni ngizamile ngalokungabaleki ngizamile ngalokungagaleki kuyibutha impilo yami kodwa bekufana nekuthi ngivimba umfula ngedandla manje ngiyaqeqethela babesomandla ngoba ngibona ngathi liyashona Nkosi
Imiyelo semhlabeni nayo ngihambe ngetulu kwayo kulokunye bengiyithatha imithetho yasemhlabeni ngiyibeke kule damtandla. Namhlanje nangihambe emgwaqweni ngikhonjwa ngemehlo kuthakutela abakhule phansi kwami bathi naya leya ndodza leyangigqiba ngimncane ngishawa luvalo Nkosi. Ngiva kunwele ethi ngishiya nangibuka ilanga lishobela kuyinzamba yami endzabeni. Ngoba nginaso isiqiniseko sekuvuka ngiphila kuleli landzelako. Ekhona makuthiwa ngiyaphila ngiphile ngani ngoba nebaphala lisebalala kulomhlaba. Sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Yebo gogo ungifundisile ngikhulisa ngiphilise ekuphileni. Athi mthukula kubuyele emva ngasona umgubho washaka. Kodwa lawa mave kavela ashabalale nemoya namhlanje lo moya ngiva ngathi uyawaletha manje. Nanga manje ayangiluma emadlebeni ngathi ngiyahletshelwa Nkosi. Ngoba somandla sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Siyabuka sengamelo kwesaba sibona kudula imoto netakhiwo emhlabeni wakho Nkosi. Bayafa bodzadzewethu nabo mnakethu emakhanga ekuhlukubetana ngekweblile emhlabeni wakho Nkosi. Sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Hayi sewuyagoqoda umhlaba selimathunzi emhlabeni. Ngisho ngabani bafundisi badlwe ngule emasonibeni kodwa abatali bethemba bona kondlulathini somandla. Sabaleka laphi Nkosi sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Labaduna baphenduka labasikati baguquka emadoda. Uphi umlando wale mizwa Nkosi? Bona nasi isive sakho sihamba ngebuso phasi. Sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Diphathimandla tasemhlabeni nato sesiphila ngetulu kwemthetho. Letinye tenda bonkulunkuluwane emakhosi aglatha aqinzetela. Ivedvukela imibuso sitawubaleka laphi Nkosi? Sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Live lasemhlabeni seligcwele babholofidi bonke bathi bakhuluma lokukhulunywa nguwe. Kodwa nasifika kubo bavula wakho umbhalo bonke Nkosi. Sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Ngenelela somandla nakusavuma sikelele emhlabeni Jehova lonemandla. Sengiyisole sambulo lokwabhalwa ngasemandulo encwadzini lengcwele. Selimathunzi emhlabeni. Ngichawele sizwe sonkondlo webani. Mbukele lihlelo lakho Tandla Ngenkondlo, lihlelo lakho lolithandzako. Uyathi mos ukuthi lakha kaTandla Ngenkondlo asilendi leliphutha ukuthi sikulethele tinkondlo kuphela. Ngiyathi kona ukuthi tinkondlo yatifela ngato uthi noma uvuka ebusuku utiva ukuthi hayi man khalo ungahambi kahle bese sekuba nenkondlo loyilalelayo noma kube nenkondlo loyibhalayo. Kepha ke thina senala isiqiniseko sokuthi yithi phela sowudadi letinkondlo. Uthi phela usa enjoy lokuba ngisonkondlo bese sekuba khona lokufundzako lokungumsebenzi weTandla lokwenziwa ngato Tandla. Sanibonani babukeli labahle, ligama lami ngintebe Ngone Mkhatshwa, ngineminyaka leng-29, ngenda i-Fine Arts and Ceramics e-National Handcraft Training Center. Ngenda umsebenzi waTandla wami, ngiyatfunga, ngiphothele emagcebesha, and also ngirecyclishe, ngisebenzise ama-book tops, ngisebenzise nemaplastiki, kwenda kwekutihlobisa kwa wonke umuntu. Kuqala kwenta umsebenzi weTandla ngaqala 2015. 2016 ke ngikubona abatali ukuthi babona ukuthi ngiyawuthanda umsebenzi weTandla bangifaka esikolweni lapho khona kunemakhono khona. So emakhonweni ke ngafundzela kupainter, ngafundzela nekwekha libumba. But kuleso sikolo leso ngathikhanza sengithanza naletinye timvo which is fashion design. Ngakha nebangani ke khona. Labo bangani ke sibambene up until this far. Sesiyakhona ne-collaborator nabo sisebenzisane ngoba sesihlanganisa lamakhono ethu lahlukene kuze ngikhone nami kukhipha le idea lesenhloko yami ukuthi bamfu bakhone kuyibona. Emafanzi ngaqala umamkhulu wami nguye lebeka khona kungi-understanda ukuthi ngingumfana lo kanjani. Umntali ke unaso lelikhono lokuthi akhone kumbona ukuthi umfana i-weakness yakhe ikuphi nama-strong points akhe angakuphi. So wakhona kungithengela buhlalu, ngacala ngaphothela emagcebesha. So nge-lockdown ngacala i-business yami lapho khona sengicala kubutha netibi. So kulokubutha tibi sengikhona nekwenta emacici, kulokwenta emacici sengiyakhona nekuthengisa, kulokuthengisa sengiyakhona nekubeka senkwetafuleni. My biggest highlight was being recognized by Eswatini National Youth Council. Laba khona kungithatha kungisa ku business forum ye youth eZimbabwe lapho khona lengafike ngafunza khona ngemabhizinisi alabanye labasha nekokuthi singasebenzisana njani nalamanye emave kuze sikhone kundlondlobala. Lokunye recently nakhona umsebenzi wami uke uhambile waya eTaiwan lapho khona nakhona bengifuna ukuthi bamfu bawubone umsebenzi bangagcini ngekubona but bakhone ku criticize nekwekusho ukuthi
nginga improve kanjani. So bakhonile ke labanye bawuthengile ngigadza imali nje kungekhashane and bakhona nekunginiketa ifeedback ngoba lokumcoka ukuthi lele ngikwentako kukhona ukuthi sikhona ku-exporta and khona lecasha nebamvu ukuthi bakhona kuphila ngalomsebenzi wami. I-solution lelethwa ibhizinisi yami especially kulendzawo yakuMathapa. Mathapa kwatiwa ngendzawo yokuthi inemafema lamaningi, so inqumbi i-waste le bese iphumela ngaphandle. So ibhizinisi yami isebenzisa leto ticephu lawo ma-factories nakubomake labathungako ngiye ngihambe ngiyokoleka leto ticephu ngibuye ngakhe macici ngawo ngiphindze ngakhe netimpahla ngawo ngibuye ne-project lengisacala kuyakha yemathayi etimoto lapho khona sesakha nema-ottoman make talkie how wakhona kusita safunza under le Vukani Youth Program whereby safunza for 2 days safunza ngalo kwenda. So nyalo I'm working on ukuthi ngikhone lokukhicita and ngikhone emathayi maningi lalahlwako, so ngikhone kwakha bosofa ngawo lamathayi and ngiyati ukuthi labo bosofa lengitawakha ngalamathayi atawuphila. I-advice yami lengayiniketa abantu labasha kusebenzisana nje kwekucala kumcoka ngoba mina nje ngikhonile ukuthi ngisesengakagcini ekutfungeni, so ngakhona kutfola lokwati kombamba kutfunga sabuya sakhalisaka njengaloku nibona. Lokunye lengakuhambisa kubantu labasha ukuthi sikolo simcoka asihambe nawutfola litfuba leke esikolweni uye, but nawubuya esikolweni ubona ukuthi umsebenzi kude kuye kusite lokho ukuthi bogogo bakhona they are willing to help ngemsebenzi yetandla, baye bakhale ukuthi kude lotako kutofuna lelikhono lemagcebesha, lelikhono lokwenta emacansi, lelikhono lekutfunga. So nawutaka imi ngidakubhadalisa kodwa nawe yakumuntu lomdzala utawukhona lokukuniketa mahala ha. So asikusebenziseni lokho bantu labasha and kumcoka ngoba sonke silwa nendlala, silwa ne-unemployment. Ngicela ku-invite yonke insha yelive laKaNgwane ukuthi i-participate itekule career expo ngoba khona uyakhona kubona lapho khona une-interest, your career interest kwenza lapho nekokuthi should ngilimala ngala ngikuphi futhi lengingafike ngizame ngakhona. Kuyasita ke ngoba mina ngiyi-product yawo lama career expo. I-information ikhona and i-information imcoka, so icala la career expo bese siyachubeka siyembili. Mbukeni siyathanda ukuthi sibukeke sibahle, siyathanda ukuthi bamfu basibude tintfo tehlukile ukuthi hey lokhu kuthathaphi. Kunameluleki ke ulapha wakahlophe uhlala lapha kaManzini nje kulesinye istaladi. Usimeluleki yathi kuthini mina ngathi nje nangibona ukuthi nginelikhono lokwenda tintfo tekugaba ngathi angeke ngihlale ekhaya ngibulawe indlala. Ngitawuvuka ngihambe kube khwale ngikwendako ngetandla tami. Wenda ke umsebenzi omuhle meluleki ngetandla takhe tintfo tekugaba uyabhala neligama lakho nangabe nje ema-birthdays kwa sithando sakho kumbe makwakho kumbe mzala wakho kumbe gogo wakho uyathi usigogo uyathanda kugaba tintfo ungaya kuye meluleki afika kwentele wanta uthende ngemishini cha meluleki ke ngemishini tintfo utenda ngetandla takhe divele ke mbukele istory sakhe meluleki utawukhona ukuthi ufunze lokuningi kuye. Ligama lami ngingimeluleki ngwakaHlophe Sibongo, ngihlala eKhanyeni ngisebentela kaManzini. Umsebenzi lengwendako kaManzini ngenta ema-bracelets, ishintshe nemabhande emawashini siwa-personalize, sihlobisa abantu etandleni nasensanyeni. Lokunye lengikwentako nangisekhaya ngenta tingulube netinkukhu boramtutu. Phindze last year 2022 si-introduce i-brand yaka-Blessed Hustler since siyahustlisha for a living. EmaSwati ayasupporta kakhulu emsebentini lesiwentako cause kube akasupporti ngasikhona ukuchubeka lokuthi sibe khona lana onke malanga kusho kona ukuthi impilo ikhona. Ayasupport emaSwati, siyayibonga nesupport yawo. Kule brand yethu ya-Blessed Hustler senda konke, kunema-key holders, kunema-bracelets akhona, kunetigcoko, kunetikipa, kunema-pens,
kunema t-shirts, cishe konke emasweta lokuphethelene nekugqoka. Lofuna ukungisupporta, it's either a bracelet or a t-shirt. Nawukhashane siyaye sikuphathisele ekhumbini or sishayelane ukuthi ungakuthola nini. Lengingakusho kumuntu lomusha nemuntu losekhaya, akaqale alungise inhlitiyo yokuqala, alungise ingqondo, akukhweshise ukuthi abantu batothini because impilo yakhe lena ahamba ayosebenza, impilo ikhona. Ungawukhethi umsebenzi as long nawati ukuthi ufunani, as long nangabe khona lokubekela kona etafuleni. Bantu ngibanenge lengibafundisile, angeta ngimfundisi at a certain fee. Kutaya ngaye ukuthi uneshisekelo kanganani kuloku lengikwendako. Ngiyake ngikufundise konke lokho lofuna ukukufunza because sisuke sichargene. So angite umona welwathi because sisuke sifuna impilo. Umsebenzi wetandla ngiqale 2018. Ngiphume esikoleni 2015 nga-apply abasolo bangangithathi. Then ngabe sengiyadecide ukuthi asengifunza ngawubuka ngawuhawukela kulomunye manje. Ngacela ukuthi angifundise, ngawufundisa then ngiyadifundisa nami lokunye lokunenge because kuncane lengakufunza kuye, lokunye sengikufunze kubo YouTube. Nyalo ngakha i-bracelet ya one line ingithatha 15 to 20 minutes. Lokuluka kungithatha 10 minutes. Uyaye kuba ngilokhetha lama beats lokubambelela. Emntfaneni wesikolo lengakusho ngathi leli talenta leli lanalo nyalo esikolweni akangalikhobosa, akalisebenzise because awati ukuthi likusasa likuphatheleni, maybe utawuphila ngalo impilo yakho yonke. Lisebenzise usenemathuba, ungatobambeleleke empilweni. Kubatali ngicela ukuthi ngicela babakhulule abantwana basebenzise italenta labo labanalo basesesikolweni. Litabasita ekuhambeni kwesikhathi because nyalo ufunzile uyaya e-university uyabuya uhlale kude imisebenzi. So ngeltalenta lakho ungatiphilisa while usamele ukuthi uqashwe. Ama future plans ukuthi ngigcine nginesitolo lesikhulu into khona kufaka ema products onke, ikakhulu le brand yaka Blessed Hustler. Lengakusho ebantwini labento umsebenzi wetandla kwekuqala ukuthi siwahloniphe ema customer. Bathi labafunzile a customer is always right. Kutawuqhamuka customer lelinye likuphathe ngaleyo ndlela akufuneka uthuthele. Customer alibe ngumngani wakho. Ngaleyo ndlela nitawusebenza uphumelele uye embili. Awu lokho phela kuyahlola nebakithi. Kepha-ke sitawuqhubeka nasevikini etawu sikulethela bona bosonkondlo nalabo labendayo nemisebenzi yetandla bala ekhaya eSwatini. Nenjelo engakusho ngiqhubeka ngokugqugqudela ngasho ukuthi support our local artists. Sitawukhona ukuthi sithuthuke kanye sithuthukisane futhi sonke. Sitabona imbukelo evikini etawu ngase isikhathi esifanako. Goodbye and God bless.